Gikiro kya ugwatania wa murimu wa Covid-19 no githiete na mbere na gucoka thi. Umuthi gikirugamiire gicunji gia 5.2 harĩ igana kuringithania na muthenya wa ira, kuria kuringana na ndumiriri ya ministry ugima wa muingi. Ugwatania urarugameire gikiro gia gicunji gia 8.3 harĩ igana. No muthe ministry ugima wa muingi ni yugite ati bururi ni wandikithitie ikuũ cia andu 24 ihinda-ini ria mathaa 24 na gukinyaniria andu 2,805 aria othe mathinikanitio ni king'uki giki. Guku angi 345 magikirwo mukonde gukorwo marwarite. Ithabu ria arwaru othe rikirugamira andu 160,904 na rungu rwa mathaa ota macio andu 140 ni mahonete corona. Na guku mihang'o ya uheani wa njanjo igithi na mbere, thirikari yugite gukinyaniria na riu andu 898 na 76 nio mamukirite njanjo. Na maya magithi na mbere, nayo Kanju ya atongoria kidini iria ikoretwo ikiheana mitaratara ya kurumirirwo nyumba-ini cia mahoya mahinda-ini maya ma murimu wa Covid-19 ni yuritie a Kenya kurumirira mitaratara iria gathikitwo kurigiriria gutamba kwa murimu uyu. Tutaendelea kufuatilia ya kuwa ibada hazitazidi dakika 120, yani masaa mawili, na tena tujaribu kujiepusha na utumizi kwa jumla wa maji na vifaa ambazo zinatumiwa kwa umma kwa wengi, na tena tuangalie kunawa mikono kabla na baada ya ibada tukitumia sabuni ama sanitizer, kufuatilia ili tusongamane kwa kuingia na kutoka mahala pa ibada. Oho etikia ni moritio makorwo makihuthirire mbeko cia kanua na maniuru riria riothe marikoragwo nyumba-ini icio. Undu umwe na atongoria a dini gutigirira imero ni ciahuhiririo sanitizer mbere na muthia-ini wa magongona o mothe. Tutafuatilia mwongozo ule mahala pa ibada, tutakuwepo na social distance ya mita 1.5 bila kuwepo watu katika corridors ama mahala mbalimbali kando ya mahala pa ibada. Na ciegie magongona mathiko ona mo megukorwo magitabanio rungu rwa mitaratara iria yagathikirwo, kuria andu 50 nio marithiaga mathiko na gutire irio iriheanagwo mathiko-ini, kwa sababu twajua hiyo ni njia moja ambayo corona inasambaa kati yetu. Labda ni jambo tunaomba kujinyima kwa wakati huu ili tukaweza kupigana kabisa na hili janga virusi ya corona. Andu aria mari na ukuru wa miaka 65 guthie na iguru no moritio kwaga gukorwo magithi kanitha. Guku Kanju ino ikiuria muingi kwiyukia njanjo ya murimu uyu, kuona ino no yo njira iria iguteithiriria haro-ini ya king'uki giki. Handu-ini ha Kameme TV, Getwo Waithira wa Kihara.